سەرۆکوەزیرێ تورکی ئەحمەد داوودۆغلۆ و شێوەرمەندە ئەڵمانیا ئانجلا مێرکێل لەسەر پەیوەندیەکە تەلەفۆنی بەندێن کۆنگرەیە ئەوروپی تورکی یاکۆ دێ سبا لە بایتەختە بەلجیکا بروکسێل وەرە دارخستن گوتۆ بێژ بکە. نویزگەها ڕاگەیاندنە یا سەرۆکوەزیرە تورکی دەداخویانیە دەڕاگەیاندیەکە ئۆغلۆ و ئانجلا مێرکێل دە پەیوەندیên تەلەفۆنیدا مژارە کریزا پەنابەرên ku ji Tirkiye ber bi welatên Ewropa ve diçin goto bêşkir û dê her du alî li ser wê mijarê siba di Kongreya Ewropî Tirkî li dewleta Belcîka danûstandina bikin û biryarê nû ragihînin. Wezîrê Derva yê Frensî Laurent Fabius ragihandiye ku ne dûr e hêzin rejîma Esed beşdarî hevpeymaniya navnetewiya li dijî Daişê bibin û rejîma Esed jî razîbûna xwe li ser vê pêşniyarê ragihandiye agahiyên bêtir di rapora bê. Wisa diyar e êrişên bi ser Parîsê paytexta welatê Frensayê ve bandor li ser helwesta Fransa derbarê krîza Sûriyê de kiriye. Ji destpêka krîza Sûriyê ve ev yekemîn car e ku Fransa îma dike ku gengazî heye hêzên rejîma Esed beşdarî hêzên dijberiyê di operasyona li dijî rêxistina terorîst ya Daişê de bibin. Her wisa Wezîrê Derveyê Frensî Laurent Fabius giringiya têkbirina rêxistina Daişê, pêkanîna çareseriyeke siyasî li Sûriyê û yekîtiya hêzên dijberiyê nîşan kir û ragihand ku divê hikûmeteke yekîtî niştîmanî û destûreke nû li Sûriyê were avakirin û hilbijartin jî di heyama hejde heyvan de çêbibin. Tevî ku hîn berpirsyarên Frensî ragihandibûn ku beşdariya rejîma Esed di operasyona li dijî rêxistina Daişê de negengaz e. Lê îro Fransa îma dike ku gengaza an mumkin e rejîma Esed beşdarî hevpeymaniya li dijî Daişê bibe. Guhartina helwesta Fransa derbarê rejîma Esed de hat piştî seredana Serokkomarê Frensî François Hollande bo Moskoyê ku di civînê de Fransa û Mosko li ser hevrêziya çalakiyên leşkerî bo têkbirina terorê de li hev kirin. Ji aliyekî din ve Wezîrê Derveyê rejîma Esed Welîdilmuallim li ser pêşinyariya Fransayê ragihand ku ew razî ne ji vê yekê ku hêzên rejîmê beşdarî operasyonan li dijî Daişê bibin. Têzanîn ku piştî êrişên terorîstî bi ser Parîsê ve tevgera Fransa li Ewropa û derveyê wê bo têkbirina terorê zêde dibe û îro Fransa banga avakirina hevpeymaniyeke nû bi têkbirina Daişê dike û ji ber metirsiya Parîsê ku êrişên nû çêbibin. Fransa mijûl bû ku helwesta xwe ji rejîma Esed biguherîne, tevî ku wê berê banga dûrxistina Esed ji desthilatdariyê kiribû. Wezareta Darayî ya Welatê Amerîka ragihandiye ku wê hejmarek saziyên nû yê ku piştgiriya rejîma Esed dikin pesend kirine. Her wisa Wezareta Darayî ya Amerîkî di raporekê de ragihandiye ku wê saziyên nû bi ser 6 dazgeh û 4 kesayetiyên ku alîkariya serokê rejîma Sûrî Beşar el-Esed dikin pesend kirine. Hevdem heman wezaretê tekeskiriye ku peywendî di navbera rejîma Esed û rêxistina Daişê de hene. Berî Kongreya Riyad bi heyvekê dijberiya Sûrî dest bi nakokiyan kir. Rêkberiya Sûrî merj dike da ku Partiya Yekîtiya Demokrat peyê de beşdarî kongir nebe ji ber ew alîgira rejîma Sûriye li gorî gotina rêkberiyê. Berpirsekê Kurd da diyar kirin got Kurdên Sûriyê bi hewceyên û nerdiyeke siyasî û leşkerî ne da got beşdarî Kongera Dijberiya Sûriyê ya got dêl Elebiristana Siûdî di heyvabê de li dar bikeve ji ber ew beşekî sereke ne di şerê li dijî Daişê û pêşeroja Sûriyê. Erebistana Siûdî ji aliyê xwe ve civînan bi aliyên dijberiya Sûrî re dike da got di dema civînê de bibin yek helwest û hin ji aliyên dijberiya Sûriyê pişta wan ji Partiya Yekîtiya Demokratîk peyê de nerast e û li gorî wan got PYD piştgiriya rejîma Esed dike û PYD ji aliyê xwe ve vê yekê nerast dinerxîne. Li aliyekî din Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê nekese hewl dide da got beşdar bibe û bi hin aliyên Amerîkî, Rûsî û Almanî re rûniştine da got beşdarî kongir bibin. Serokê Partiya Yekîtiya Demokratîk Salih Mislim da diyar kirin got partiya wî nehatiye vexwendin lê dê ew diriya desteya hevrêza niştîmanî re beşdar be û ew jî beşek ji dijberiya Sûriyê. Muslim da diyar kirin got divê aliyên leşkerî got li Sûriyê şer dikin beşdarî Kongrê Riyad bibin wek hêzên Sûriya Demokratîk û piştgiriya wan ji Amerîkayê û di nav wan de hêzên YPG jî hene. Dê dawiya gotina xwe de Muslim got
اگر آلیین ارتشا آزاد بجداری کنگرا ریال ببن دوی او جی بجدار بن داگون و نرتیا دورین کردی د کنگر ده بکن هین در دوره هیوکش کنگرا ریاض رمایا و دجبریا سوریا سیاسی و لشکری دست بنا کوکیان کرن گلو دی دروژین بید افنا کوکی ورن چاره سر کرن یان وک هرجار دی ملت سوریه ورا خاپاندن درباره روشا میدانی لعنین شهر ارتش آزاد گنده بانس لباشوری گندواری حلب جهیزن رژیم رزگار کرن هر وصا هیزن ارتش آزاد و پشتی شرکی دجوار به میلیشین رژیم را گندن تلباجر مکلا و کوسا دیسا وگران در بین کنترل خواه و لگوری آگاهیان کد انجام و شریدا به دهان لشگرین رژیم و چکدار میلیشین ایرانی و عراقی هاتن کشتن جبلی کور هین تانک و عربین وانجی هاتن روخاندن لو ما رژیم و میلیشین خواه جهمان نافچه وکشیان لباکوری گندواری لازقیه هیزن ارتش آزاد گرین نبی المور یک گردای نافچه ترکمان کنترل کرنه هاتراگی هندن که لگوری گندوار پشتی که هیزن گردای گره زهیا یه استراتیجی که او 5 کیلومتران دوری سینور ترکیه دکوه کنترل کرن وان ایرو گرین نبی المور یه بسر چیای ترکمان و جدست هیزن رژیم درخستنه هیجای گوتنه که هیزن ارتش آزاد جه هفته بوری و تانها گلک نافچه گندوار لازقیه جه دست هیزن رژیم اسد درخستنه و شر وان به هیزن شیعی و لبنانی ینگریده رژیم را لوان نافچه یان هین بردوامه بولتن بردوامه لپشتی ناو برکه پیشمرگه سه گوندی نول موسل رزگار دکن و 105 چتین داعش دکجن جبو شوپاندنا بویرین داوی و نوچین تزه نتن الاکرانا ما تماشا بکن رو پلین ما لسر تورین جواکی جی بشوپینن جبو شوپاندنا راستیه و برفراکرنا مجارا دوزین کردی سوری و کردستانی دبول تنامه دهیا ام نتنه کار راگیهاندنا راست دکن لی ام لگل نوچین خوشی برپرسیارن گولا پفچونان لنافچه عزازی برفره دبا و فروکین روسی یکم جار بارگهین داعش لجرابلوسی آرماج دکن. آسایشن قامش لو دست به گرتنا جوانانی کردکن و لحول ریخوا پیشاندان لدیجی پارتیا پیدا. پوتین داخواز هفدیتنا اردوغان قبول نکرد و فرانسا بحث تبلیبون رژیم سوری دشار داعش دا دکرد. دوباره سلاف لپارزگاه موصل پیشمرگین هریما کردستانی د اپراسیون که دا سه گوندی نو جر خصنا داعش رزگار کرن و د انجام وان شران دا کیمانی 105 چتین داعشی هاتن کشتن. فرماندار کی پیشمرگه جانیا موصل را گهاندیا کو به آلیکاری فروکین هفگرتن ناو نتوی هیزن سه گوندن به سر پارزگاه موصل واج دست چتین داعش رزگار کرن.
هروسا فرماندار پیشمرگه دازانین کو چتین داعش دخواستن تولا شنگاله وگرینن لی پیشمرگه هولدان وان شکاندن و دوی اپراسیونه دا بهتری 105 چتین داعش هاتن کشتن و گلک چک و مکانیزمین وانجی کتن دستین پیشمرگه دا. فرماندار هیزن پیشمرگه لشنگال قاسم در براگهاندیه کنای قبول کرن که تهیز جبیلی پیشمرگه دست دین سر آواهین حکومی لشنگاله. قاسم در براگهاندیه که پشتی رزگار کرن شنگاله هین هیزن دست دانین سر آواهین حکومی و تیدا بجیه بونه. در بگوتیه که او ناوندن حکومی ین هریم کردستان نه و دوه او هیزن کلوان دوران بجیه بونه جور درکون. هر وها دربو بانگل خلکین شنگال جی کریه و داخواست کرد که جبو جنوبا آوا کرنا باجار خواه وگرن و لگل حکومت حریم کردستانی آلی کار بن. جالی کی دن وال باجارو که مغمور جیه بسر پارزگاه موصله و چتین داعش آمادهی دکرین که موشکان بسر خالن پیشمرگه و باویژن لی بریا که پلان وان دست پی بکه پیشمرگه بدجواری موشکین چتین تو باران کرن و هولدان چتین داعش اشکناندن. لگوری آگاهیان که فرمانداری هیزن پیشمرگه لعنیا مغموری هاتنه به دست خستن که 2 دانه ایواری لگند کچه یا بسر مغموری و چتین ریخستنا داعش هول دادن که اپراسیونک لدجی خالن پیشمرگه کردستان پیک بینن لی بریا که پلانا وان دست پی بکه پیشمرگه بلزگین برسفدان و پلانا چتین پوچ کرن و کیمانی 20 چتین داعش ده همان اپراسیون دا هاتن کشتن. تورای نوچیان جروجلاتی کردستان دیار کرنه که ولاتی کردیه بناو مالمال رحمان دما کوج طهران ودگری باجار مهاباده راستی گلین اولاهی رژیم ایرانی و هاتیه و دجیه دا جیانا خوشدست دایا. ایرو لگوری که نوچیان رحمان ملال کردین باجار مهاباده و دما کوج کار خواه ودگری راستی ایریشه که هیزن اولکاری رژیم ایرانی و هاتیه هر وها افدمکه لسر رین دگهجن مهاباد رژیم ایرانی ریبندن خوا دانینه و کسین در باسی باجیر دبن راستی تندتوجی همان هزان تین. ایرو دان نیورول نافچه سوریه آمده سروک باروی آمده طاهر آلچی و کومک پارێزەرên اندامên باروی آمده لسر زانتیه منارا دیروکی یا آمده یا بناوی منارای 4 پی داخویانیه که روزنامه دانه لی دما مراسم داخویانیه دا شر درکت و طاهر آلچی جی هاتا کشتن. در حق بویار دا سرکومار ترکی رجب طیب اردوغان داخویانیک دایا گوتیه از پی ایشیام من بهیست که لآمده سروک باروی آمده طاهر آلچی ده شرد هاتی کشتن. پولیسک جی شهید بویه. رحمه خوده لبریز آلچی و پولیسی مبه. اردوغان گوت که وی بویاره نشان دایه که شر ترکیه لدیجی ترور چقاسی راسته. لسر وی بویاره هاتا گوتن که هین آلیین کرد اولکاری ترکی سجدار دکن. لزانینگاه اینونو یا باجار ملتی یا باکوری کردستانی دما خواندکارین زانینگاه به بونه 27مین مجدار دامزراندن پارتی کارکرین کردستان پکک شاهی لدرخسته بون پولیس ایریشی پیروزباهی خواندکاران کرد و 6 خواندکار جی بنچاف کرن. هاتا راگهاندن که دما پولیسین خواندکار بنچاف کرنه لوان خستنه و لیدانه. هاتا زانین که 7 خواندکار هاتنه بنچاف کرن و برن ناوندین پولیس آن نافچه بایداگه. هر لباکوری کردستان لحریم شرناخه جوانکی ده انجام ایریشه که پولیسان دا جیانا خوشدست دایه. لگوری آگاهیان که نافچه سلوپی یا حریم شرناخه جوانکی بناو ناسیب یشل تمن 20 سالی لسر بانا خانی خواه و ددما که او به تلفون دا آخفی راستی ایریشه که گلین جعالی پولیسین ترک و هاتیه و ده انجام ویده جیانا خوشدست دا. ده همان دمه ده هاتا زانین که پولیس و تیمین تایبت یین ترکیه ری ندن مالباتا یشل که وی بسپیرین آخه جبر قدغه درکتنا دربا. لحریم کوبانی دمسالا چنینا زوین زیتونان دست پیکریه لگوری جودکارن حریمه که جبر دارن زیتونان پشتگاه مابون بر همین وی نلگوری سالن بورینه زانیارین بهتر در راپورا ولاد بکرده هم تماشا بکن.
Careke din welatiyên Kobanê dest bi berevkirina kedaxweya îsal kirin ji darê zeytûnê. Xelîl Bekî, ciwanê 35 salî ku 305 darê xwe zeytûnê heye, li nava baxçê xwe dest bi berevkirina zeytûnan kir. Lê xuya ye, ber hemên çandiniya îsal ne wek her sal e, ew jê ji ber kêmbûna xizmeta ku welatiyan pêşkêşî vadaran kir ji ber rewşa Kobanê ya awarte. Li destpêkê de mazot hebû, millet darê xwe ne av dan û ne cot kirin. Yani dikê bêjim menteqî Kobanê hêlê daran da teqrîben nisbaka pir şewîtiya. Ê şewîtî xwediyan dev jê berra da nisbî bûyî jî hîcarê ku niha van nisbî bûyî natê avdana ên zeytûn tişkî hebekê ji her sal jî hûrtir in. Ji ber tinebûna karkirên ku zeytûnan berev bikin, ew neçar bû ta ku zarokên temenê wan biçûk bikar bîne. Hêviya wî bû ku bêdera xwe kom bike. Bihayê nirxê karkiran lê Kobanê bûye navnîşane, ew jî ji ber kêmbûna hêjmara wan. سعري عمال عمالي مازن امنو بينا عمال زوري تشوك جي دبيجنا برا 10,000 كوتي سوريا به زوري جويز تقريبا برف دكنا يهاني سوري تشقاسه كو يسال لي خو بيش دينا بي برف ك 20 كيلو برف دكنا Govîşgeh ango mecsere li Kobanê pêlamezin ji wan hatin wêrankirin û talankirin lê ew kesên ku govîşgeha xwe heyî zeftkirina nirxan ji wan re bûye baweriye û ziyanê dighînin zevîkaran. پشتی حرب کوبانی محصری پر خراب بونه و انتاج زیتون یعنی تنه تنکی زیته برای ای بوش ما 5 کوتید کری ام نه 1000 کوتید کنه یعنی انتاج هم در خنج آنجا هم گید مصروف کن Pirsgirêka mezin di demanûha da ew ku wê zehmetî di firotana zeytûnan da hebe. Derfeta tenê heyî ew li bazara Cizîrê werê firotin. Hêjayê gotinê ye, piştî şewata pêla mezin ji darê zeytûnê li Kobanê, wê bandora xwe li ser berhemên zeytûnê sala bê hebin. Welatiyên Kobanê xizmetî vadaran dikirin ji 20 salan û vir da. Hewildanek bû ji cem wan ta ku bibêje dereke aborî ji wan ra. Lê xuya ye berhemên îsal yên darê zeytûnê nagihê asta firotanê. Ji ber wê jî hin welatî hewl didin ta ku zeytûnên xwe yî salê peyda bikin ji vadaran. Welat Bekir Orient News, Tilghezal. Hejmareke mezin ji zarokên bajarê Hesekê dev ji xwendina xwe berdane û dest bi karkirina da ku hinek alîkarî ji malbata xwe re bikin. Lê ev dibe sedem ku pêşeroja wan wenda bibîne. Li bajarê Hesekê piştî rizgarkirina wê ji çeteyên Daişê gelek ji neşteciyên bajêr ji dev mal û milkên xwe berdan û ji ber rewşa aboriya xirab û xezaniyê zarokên bajêr ji dev pêşeroja xwe û xwendina xwe berdan û berê xwe dana bazara bajêr û tevî temenê wan yên biçûk xwestin ku hinek alîkariya malbatên xwe bikin. Zarokê bi navê Filêr şagirtê asta yazdemîn e û yek ji wan zarokên godanekî li dibistanê ye û danekî li xwaringeheke bajêr kar dike. ولي غوري فلير داغو او علي كاريا مالباتا خوبكا فلير عم ادرس صف 11 الادبي عم ندرس بالنهار وبالليل عم نشتغل از خوندکار آستا یازدامه ام خوندن دان نیورو دکنه و دان ایوار جی بر بکار و دچنه از دخوارنگه هکه دا کار دکم جبو ام کاری بین جیانا خو بردوام بکن جبر کو روش پریزوره و ام مجول بونه کو کار بکن اخوي صغير يعني اجباري يشتغل لآلیه دن زاروک بناوی چاغار دبیجا ویج دف دبستان خبردا او پیش روجا خوش بر روشا خراب و بهابون آلاوین جیانه جبیر کریا. انا تركت الدراسه مشان اشتغل واساعد اهلي مشان المصروف البيت. من جدف دبستانا خبردا داغو از آلیکاریا مالباتا خو بکم جبرگو خرجیا مالی پرگرام بویه لو ما از نچارمام گو بشغلم جبر وی روشا جیانی یا آلوز. ده همان بابته ده زاروک کی دنجیه بناوی زاهد جدف دبستان خبردایا و لسر ترمبیل کدناوا باجاری حسکه ده کاردکا تفی گوروش آرامی ده باجر ده خرابه لی اوجی بو آلی کاریه جمال باتا خوره پیشکش بکا عم ساعد اهلي بس شان ابوي از آلیکاریا مالباتا خو لسر و اتومبیل دکم تمنه من 15 سالیه و من جیانا خو پیشکش کریه و لسر و اتومبیل کار دکم جبر کو روشامه یا آبوری پریزوره شرق و بیتری 5 سالانه لسوریه ده قومه زرارک مزن گهاندی زاروکن چج آلی آرامیه به و چج آلی پیش رو جوان به جبر هجمارک مزن جزاروکن به خوندن مانه و روشا آبوری و بهابون علاوین جیانه هشت گزاروک جدف به شروجا خبردن و مالبات خور علی کار بن
پشتی مایی جی بولتن ما دوباره کرنا سرنوچه گولا پفچونان لنافچه عزاز برفره دبا و فروکین روسی یکم جار بارگهین داعش لجرابلوسی آرمانج دکن اسایشن قامشلو دست بگرتنا جوانین کردکه و لهول ری خاپیشاندان دجی کریارن پیدا پوتین داخواز هفدیتنا اردوغان قبول نکر و فرانسا بحث تبلیبون رژیم سوری دشار داعش دادکه بویا ویم گشتن داویا بولتنا ایرو حتی بولتنا صباح شد و بختوار